Poštovani, i ovog puta ću se baviti crkvenim pitanjima, samo ovog puta ću da navedem sve izvore, znači neću da pričam ovaj bio ono, nego sve izvore u kojima se spominje sve to. I da vam pokažem koliko smo mi zaglibili u jeres, možda i davno pre ovog svega. Jer većina će se raditi malo, jedan deo će se raditi u 11. veku. Evo sad ću vam pročitati, prvo da vam spomenem ono čuveno što je patrijarh izgovorio onu Pelagiju jeres, koja je osuđena na svim saborima i na Halkedonskom. Izgovorio je u vaskršnjoj poslanici da je sve smrtno na ovom svetu. To ispada Pelagijeva jeres, jer duša je, po našem učenju crkvenom, besmrtna. I sad gledajte ovako. Teofilakt Ohridski. Postaje ohridski arhijepiskop, bio je ohridski arhijepiskop oko 26 godina. Od 1082. do 1108. Najbitnije je ovo. Njegove Srpska pravoslavna crkva ga, moram da dobijem poziv, Srpska pravoslavna crkva ga slavi 31. decembra po julijanskom, a 13. januara po gregorijanskom kalendaru. Naglašavam, Srpska pravoslavna crkva ga slavi. Kažu njegove mošti. Ja ovog puta, a vidjet ćete kasnije u emisiji zašto ne mogu da kažem njegove moštine i njegov leš se nalazi u hramu Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Čačku. Sad ćete vidjeti zašto. Ovo je dobar rad Jelene Kapustine. Sad, i ona navodi, onako ironično, blaženi arhijepiskop Teofilakt Ohridski, koji je u 11. veku, žaleći se, pazite, mislim na Srbe, žaleći se prijateljima na mesnu slovensku, odnosno srpsku pastvu, koja, pazite, kakve on reči upotrebljava, koja je svojom neotestanošću vređala njegova delikatna romejska osjećanja, zbog čega je, kaže, i duševno i duhovno stradanje od opštenja sa njima, znači, mrzilo ga službu, po srpskom, nego je hteo po grčkom, duševnog i duhovnog stradanja od opštenja sa njima, znači s nama, Srbima, uporedio sa Heraklovim robovanjem u Lidijskoj carici Omfali. Pisao je ovako, čitam, Patrologija Greka, 126, 2.508a, njegovo pismo. Postoji ipak jedna razlika. Ja ne služim carici bogatoj, čistoj i lepoj, kao što je Herakle služio Omfali, i svakako ne zlatnoj Afroditi, nego prljavim robovima i varvarima što zaudaraju na ovčije kožuhe. A mi ga slavimo. Još nisam ni ušao u Ohrid kad me je zapljusnuo smrtonosni smrad nalik onome što izbija iz Haronove pećine. Znači, sumpora. Isto Patrologija Greka 126, 508b. Ima li Ohriđanina da nije vrat bez glave, što ne ume da poštuje ni Boga ni čoveka? S takvim čudovištima, odnosno Srbima, sam ja osuđen da živim. Isto Patrologija Greka 126, 308a. Ohriđani moju pesmu slušaju kao magarci liru. Patrologija Greka 126, 324a. Zatim, poredeći Ohrid sa egipatskim ropstvom, arhijepiskop dodaje: ova pustinja u kojoj mi je suđeno da kopnim, zato što sam se sopstvenom voljom vratio u Egipat, on smatra Srbiju Egiptom kao ropstvo egipatsko, dobra je za odgajanje zmija i škorpiona i zbog ljudske zlobe ne može se stvoriti ništa dobro, a ako nešto i dobije s polja, menja ga i čini sličnim sebi. Najzad, poredeći sa pticom na Zevsovom skiptru koja je prinuđena da hoda po zemlji i vuče se po blatu. Šta je on mislio o nama? A Ohriđane sa žabama koje se kaljave i smrdljive pentraju Zevsove ptici na grbaču i krekeću odvratno i zloslutno kako prljavoj duši i priliči. Arhijepiskop Teofilakt upozorava da Zevsova ptica ima i čvrst kljun i oštre kandže, pa može da dere i kida meso. To je on htio da radi nama. Isto izvor Patrologija Greka 126, 308b. Sad zato kažem njegov leš je u crkvi Svetog Vaznesenja Gospodnjeg u Čačku, a ne mošti. A mi Srbi ga slavimo. Vidite što on pisao nama.
vlast da upotrebi kljuni kandže Zevsova ptica iskoristila tako što je na teritoriji svoje arhijepiskopije likvidirala sve srpske škole, srpsko bogosluženje zamenila grčkim i na grčki jezik prevela mesnu žitijnu literaturu, znači žitija svetaca, poput srpskog žitija Svetog Klimenta Ohridskog koji je izvornik od njegovog vremena za istoriju zauvek izgubljen. On ga je uništio. Kada je prepisao na grčki, uništio ga. Rečima znamenitog Pavloslaviste Vladimira Mošina, upravo je u vreme arhijepiskopa Teofilakta započeta, a do kraja 12. veka je završena sistematska helenizacija srpskih oblasti i uništavanje srpskih pisanih spomenika glagoljskih i ćiriličkih, zbog čega danas nije sačuvan ništa od srpskih rukopisa starih od 12. veka. Mi ga slavimo kao sveca. Vidite šta crkva radi? Spomen arhijepiskopa Teofilakta Ohridskog Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kao što sam rekao, slavi se 31. decembra po julijanskom, 13. januara po gregorijanskom kalendaru, a njegov leš, odnosno kosti, počivaju u Čačku crkvi od Svetog Vaznesenja Gospodnjega. O tome da se prema Slovenima srca romanjskih pastira od tada nisu bitno promenila svedoči ne samo istorija srpskih stradanja pod fanariotskim zulmom, čiji je posebno tragičan primjer pokušaj spasavanja od grčkih dahija u mantijama. U vidu očajničkog prelaska u islam najvećeg dela Meglenske eparhije, znači nisu hteli da budu pod Carigradom, su prešli u islam. Na čelu sa znači, Meglenske eparhije, i pazite, na čelu sa njenim mitropolitom Ilarionom, koji nije hteo da bude grkofil, nego je hteo da ostane Srbin, pa je prešao u islam. Ali to se kasnije sve vekovima izmenilo. Od svih dana u godini, ni manje ni više nego na Vaskrs 1769. već i novija istorija, sve do duboko u 20. vek. Grci, narod, jedinac, kako sebe zovu. Etnos Anabelfut. Narod bez brata. Tako ih nazivaju. Narod bez brata. Prema drugim narodima i jezicima na teritorijama koje su smatrali svojim ili misionarskim, uvek su imali nultu toleranciju. Sjetimo se misionarenja ravnoapostolnog sveštenog propovednika, proroka i čudotvorca, i on je svetac u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Kozme Etolskog, koji je u pravoslavnim cincarskim selima gde je propovedao, obećavao da će se lično zauzeti kod Boga da oprosti sve grehe od rođenja onima koji više nikad ne progovore na cincarskom ili srpskom i kao da će proklati svako jednoverno pravoslavno selo gde se čuje da se govori na cincarskom ili srpskom jeziku koje je nazivao jezikom sataninim. Mi ga isto slavimo. Svojim podvigom u zatiranju srpskih istorijskih tragova na severu današnje Grčke posebno su zaslužili da ostanu nezaboravljeni dvojica crkvenih delatnika, mitropolit Kostura German Karavangelis od 1866. do 1835. godine, i hlerinski mitropolit Augustin Kandiotis od 1907. do 2010. Grčki narodni heroj, oni ga smatraju narodnim herojem, i mitropolit Carigrádske patrijaršije German Karavangelis, rođen je na Lesbosu, školovao se u Halki, Leipzigu i u Bonu. A do naznačenja za kosturskog mitropolita 1900. godine služio je kao profesor na teološkoj školi u Halki. U 2 navrata bio je kandidat za Carigradskog patrijarha i jedanput za arhijepiskopa crkve Grčke. Za zaslugu u nacionalnoj sveštenoj borbi odlikovan je ordenom Reda Spasitelja Kraljevine Grčke drugog stepena. U okviru svog pastirskog, crkvenog i prosvetnog misionarskog delovanja na teritoriji svoje mitropolije, Karavangelis se na prvom mestu fokusirao na organizaciju oružane borbe, prioritetno uperene protiv tamošnjih pripadnika Bugarske ezarhije i Srpske pravoslavne crkve. A u dalekoj manjoj meri protiv lokalne osmanlijske vlasti s kojima je sarađivao i s kojima mitropolit kao službenik sultanu lojalnog fanara održavao bliske kolaboracioničke odnose. Čak je nosio oružje i borio se sa Turcima. Evo fotografija, pogledajte, ovo dole što čuči je Karavangelis, a ovo su turski vojnici koji se bore protiv Srba. Čak i Grka, a Grci ga priznaju za svog narodnog heroja, koji je paradoks. Povodom 100-godišnjice oružanog oslobođenja Grčke Makedonije od Slovena, od Srba i Turaka, znači oni su oslobađali Grčku Makedoniju, to je znači oblast oko Soluna, Egejska kako je zovu, od Srba i Turaka.
Velika masonska loža Grčke organizovala je 2012. godine memorijalnu, 2012. skoro, memorijalnu konferenciju tokom koje su prvi put pod grčkom i svetskom naučnom i stručnom javnošću obnarodovani podaci koji se tiču doprinosa grčke masonerije makedonskoj borbi. Znači, makedonska borba nije borba za Makedonce, Srbe i tako to. Makedonska borba istrebljenje Srba iz Egejske Makedonije. U biltenu, izloženom na internet stranici Velike lože Grčke i u međuvremenu od toga uklonjenom, samo da vam pokažem, znači, kompletan sadržaj biltena dostupan je na www.tribune.gr history jevaste postektones apelefterosan ti Makedonija. Znači, oni su to objavili javno, njegovo, znači, izvor. Pazite, sad čitam, znači, uklonjen je taj, ali može da se pronađe jedan deo, a čitam ono što je pisalo tamo. Znači, citiram, znači, iz biltena Velike lože Grčke. Godine 1878. Na Carigradski patrijaršijski presto stupio je mason patrijarh Joakim III. Soluna. Među njegovim najvažnijim ciljevima bilo je oslobođenje Makedonije od srpskog stanovništva. I šta je 1901. učinio patrijarh Joakim III? Odmah je poslao u srpske gradove mlade, energične i obrazovane ijerarhe, poput mitropolita masona Germana Karavangelisa, Kosturskog, Fotija Kalpidisa, etnomartira Goričkog, eto Gorica, srpsko ime, Hrizostoma Kalafatisa, Dramskog i Emilijana Lazaridisa, etnomartira Grebenskog, opet srpska reč, Grebenski. U makedonski konzulat, odnosno srpski konzulat, otišli su masoni Jon Dragumis i mnogi drugi, koji su organizovali obaveštenu mrežu ustaničke grupe u saradnji s mitropolitima protiv srpskog stanovništva. To je citat. Sam Jon Dragumis, član masonske lože Aleksandar Veliki, tadašnji podkonzul u Bitolju, odavni Karavangelisov saradnik, jedan od glavnih ideologa grčke oružane borbe u južnoj Srbiji, opisujući i Egejskoj Makedoniji, odnosno isto južna Srbija, opisujući demografsku sliku Makedonije, odnosno Srbije, konstatovao je da najveći njen deo čine Slovenije, odnosno Srbi, koja umjesto religioznog osjećanja odlikuje privrženost kultu predaka, oličena u krstnoj slavi. Znači, on se je borio protiv krstne slave. A umjesto nacionalnog osjećanja, solidarnost koja preko jezika utiče na njihov identitet. Znači, on je htio sve to da uništi. Znači, da zabrani krstnu slavu, uništi srpski jezik, sve da uništi. Zbog toga je Dragumis procenio da je potrebna hitna akcija grčke države radi konačnog rešavanja srpskog pitanja asimilacije nacionalno nedovoljno osvešćenih delova tamošnje populacije. U borbu se od početka uključio njegov zet, Pavlos Melas, član lože Atina. Sad ćemo da nađemo izvor. Znači, izvor je grandlodge.gr Tektones Melas Pavlos. Znači, sve iz glasnika grčke lože. Znači, sve, onog Teofilakta i ovog druga, mi sve slavimo kao svetitelj Srpske crkve. Počne, zar neko to ne sredi? Čovjek koji je nas nazivao svinjama, da smrdimo, da se valjamo u blatu. Sad, znači, u borbu se asimilacije Srba i iseljavanja Srba od početka uključuje njegov zet Pavlos Melas, rekao sam član lože Atina. U istoriju grčkog naroda posle pogibije je upisan kao prvomučenik za makedonsku slobodu. Znači, ne kažem kao narod Makedonci, nego Makedonija, oblast za slobodu oblasti Makedonija, znači protiv Srba, zato što je Srbe isterao. To je prvomučenik u tome što je isterao Srbe. Melas je uz organizaciju gerilske borbe protiv egzarhista bugarskih i Srba, Srpske pravoslavne crkve, pošto su i Bugari tu pravili haos, koordinisao akciju nabavke i proslađivanja oružja Kostorskom mitropolitu, kojega je nadalje distribuisao širom svoje mitropolije. Karavangelis u svojim memoarima piše: grupe Andarta,
to su grčke ustaničke vojske. Stalno su rasle i uvećavali se. Održavao sam s njima redovan kontakt preko Bitoljskog konzulata i mitropolita. Lično sam se sretao s njima i savjetao ih da redom ubijaju srpske i bugarske sveštenike i učitelje. Zamislite, i on je svetitelj. U jesen 1901. godine po njegovom nalogu ubijen je egzarhijski sveštenik u selu Zelenić. I to odsečena mu je glava. Evo prikaz, neću da prikažem to. Fotografija odsečene glave vojvode egzarhističkog pobunjenika Lazara Pop Trajkova, upravnika Kostorske gimnazije, koji je bio, iako za bugarsku egzarhiju bio Srbin, i dičio se s tim. Upravnika Kostorske gimnazije 1903. je bio Lazar Pop Trajkov, njegova glava okačena kao trofej na zidu kabineta naručioca ubistva, mitropolita Kostorskog Germana Karavangelisa. Zamislite, u svoj kancelariji okačio glavu čoveka, Srbina kojeg je ubio. Kako je sam mitropolit pisao, možda će jednog dana neko kopajući po vrtu Kostorske mitropolije pronaći jednu glavu, a neće znati čija je, zato je okačen na zid. Izvor? Samo sekund. Izvor? Ios Press Grčka, GR. Znači, sve se svodi na njihov izvor. I oni sami pišu o tome. Nema šta da ja proučavam nešto dalje. U svojim sećanjima Karavangelis opisuje kako su jednom od slovenskih sela, od srpskih sela, koje je obilazio 1901. godine, Srbi odbijali da mu predaju ključeve crkve, da u njoj služi liturgiju, što bi s pravom i moglo ceniti kao neobična namera fanarskog mitropolita, s obzirom na to da je pomenuti hram morao smatrati raskolničkim i prema tome do ponovnog osveštavanja nepogodnim za služenje. Znači, srpsku crkvu je smatrao raskolničkom. Mada je on bio raskolnik. Jer je turski sultan njima dao fanar. Kao što je sadašnji patrijarh bio kapetan turske vojske. Ne mislim kapetan, oficir je bio turske vojske, ali mislim da je bio kapetan. Penzionisan je. Kaže, ja sam uz prisustvo muslimana Emina, kao predstavnika crkvenog glavosa, znači muslimane je pozvao da mu pomognu, odslužio liturgiju, a da se niko nije usudio da me spreči. Pozvao tursku vojsku protiv Srba, da Srbi ne priđu crkvi, da on može da osvešta crkvu. Uz tursku vojsku. Karavangelis svedoči kako je na Božić iste godine služio ponoćnu službu u selu Zagoričani. Srbi su ponovo odbijali da mu predaju ključeve hrama, jer su te noći sami hteli da služe. Zapretivši najprije da će ponovo razbiti hramovna vrata, a zatim da će pozvati osmanlijsku vojsku, ušao je služio liturgiju. O tome sam piše ovako. U crkvi sam vratio revolver u korice. Znači, on je nosio revolver sa sobom. Koliko je bio, vidjeli ste fotografiju, nosio oružje sa turskom vojskom. Znači, u crkvi sam, citiram ga, u crkvi sam vratio revolver u korice, ali sećam se da sam zaboravio da spustim obarač. Na sreću nije se desilo nikako zlo. Iz časnog prestola je stao jedan od naših koji je sve vreme držao pištolj. Znači, jedan Grk koji je sve vreme držao pištolj da Srbi ne uđu. Tako je protekla prva mitropolitova beskrvna služba u Zagoričanima. Izvor? Znači, da ne bude da ja pričam cincar i ovo, cincar ovo. Ja sad izbore. Evo ovdje ima na grčkom mitropolis. Da vidimo. Samo sekund. Mitropolis Aistrijas Mihaelis Staikos. To je ono izdato u Tesaloniki, odnosno u Solunu 2006. godine njegove. A onda imate drugi put mitropolit je kao inicijator Andartskog, odnosno grčke ustaničkog, Andarti su grčke ustanici bili. Drugi put je mitropolit kao inicijator andartarskog napada na iste Zagoričane na praznik Blagovesti 1905. godine prineo i krvnu žrtvu. Vođa napada Jorgos Condas Vardas, član lože Hesiod. Verujte, Vardas je bilo romejsko plemičko prezime, bio i car Varda. Doduše, to prezime se pojavljuje kod Srba u Lici, Krajini i Kordunu. Dao je, znači, Jorgos Condas, vođa napada, napao je crkvu Zagoričana, Jorgos Condas Vardas, član lože Hesiod, izvor, molit ću lepo, ništa bez izvora, da ne bude, da mi prigovaraju kao onom poštenom, zaista poštenom Jugoslavu Petrušiću, da mi prigovaraju, nemam izvore, sajš da vidiš izvore. Znači, isto, velika loža Grčke, Tektones Contos Georgos, on čitaju kao Jorgos.
dao je naredbu, taj Jorgos Tondas Vardas, vođa grčkih ustanika, dao je naredbu da se pobiju svi žitelji sela stariji 16 godina, Srbi. Uoči, znači to je krvna žrtva koja je prineo tada taj mitropolis German Karavangelis. Uoči napada grčkih ustanika, grčke vojske, je poručio ovo: heroji osvetnici, znači ko ustašama, heroji, isto kao hrvatski fratri i Stepinac ustašama. Heroji osvetnici, pozvani ste da zatrete Zagoričane i njegove žitelje. Računam na vaše junaštvo, za junaštvo ubiti preko 16 godina sve. I verujem da će osveta biti strašna. Morate se osvetiti kao polubogovi titani. Vi ste potomci bogova i polubogova. Da bi kazna bila potpuna, citiram, da bi kazna bila potpuna, morate postati ubice. I budite ne samo ubice, nego i zveri. Znači, ko ustoše da poziva. Ubijte, ne osvrćite se ni na šta i ni na koga. Izvor. Samo moment. Izvor. Aleksandar Trajanovski, veliki pokolj u selu Zagoričani 1905. godine. Izdat u Skoplju 1995. Da ima dalje. Američki novinar Albert Soniksen, koji izveštava da je gledao kako u oblasti Kostura i Vodena grčki sveštenici u pratnji turske vojske idu u kaznene ekspedicije. Ne grčki ustanici za koje je Lord Byron ratovao pa je poginuo. Koji su išli s turskom vojskom. Znači, američki novinar Albert Soniksen, koji je izveštavao da je gledao kako oblasti Kostura i Vodena grčki sveštenici u pratnji turske vojske idu u kaznene ekspedicije i govorim koja sela treba spaliti, koje ljude pobiti. Za Zagoričanski pokolj piše da je među žiteljima sela trebalo spaliti i žrtvama odvažnih helenskih polubogova, oni se sebe zvali helenski polubogovi, a žrtve su Srbi, bilo 5 dece ispod 15 godina, 7 žena od kojih 2 u podmakloj trudnoći, 22 čoveka iznad 60 godina. To je junaštvo. I još ih pozivao da budu i zveri prema Srbima. 12 je ubijeno u crkvi za vreme liturgije. To je ono što je držao pištolj u crkvi, sam već rekao. I sve su to u Hristovo ime uradili predstavnici Carigradske crkve kojima su Evropljani često pružali pomoć. Evo, izvor. Izvor Albert Soniksen, Confession of a Macedonian Bandit. Znači, to se misli na oblast Makedonije, znate. Srbi su bili tamo, zato zove Makedonija. Californian in the Balkan Wars, Santa Barbara 2004. Onda da vidimo dalje. Mitropolit taj zločinac što je pozivao Grke da budu zveri prema Srbima, ne samo ubice nego i zveri, je o događaju svedočio ovako. U selu je bilo više od 600 kuća, citiram ga. U selu je bilo više od 600 kuća. Kada je Vardas, taj vođa razbojnika, rešio da sprovede odmazdu. Kako odmazdu? Pokolj. Ništa Srbi njemu nisu radili, zato ne može biti odmazda, ali on je tako nazvao. Odmazdu. Pisao mi je taj Vardas i ja sam mu poslao imena naših, da njih ne dira, a navečer je 25. marta 1905. on se zajedno sa 300 andarta, znači grčkih razbojnika, grčkih separatista, odnosno idiota, sakrili u šumi nadomak sela. Rano ujutru upali su u selo i počeli puškaranje. Ubijali su ih i spaljivali im kuće. Toga dana pobijeno je 79 Srba, a nažalost i neki naši patrijaršijski lojalisti koji su do duše govorili na srpskom jeziku. Znači, samo im je graši su govorili srpski, ali su bili dragoceni. Naši nisu naročito postradali, jer sam ja dao njih u spisak vardi i oni su se sakrili, ne upozorivši komšije na napad. Grci se sakrili, ne upozorivši Srbe koji su im bili komšije na napad. Slično ustašama. Tog dana je mitropolit German Karavangelis, koga Grci zovu novomučenik za njihovu stvar, kao drugi Neron iz Čamca na Kostovskom jezeru gledao kako brdima gore Zagoričani. Onda imamo mitropolita Lerinskog, crkve grčke, Augustin Kandiotis. Umro 1212. U Srbiji uživa reputaciju u današnje vreme retkog probornika pravoslavlja, kojem Srbi rado pribegavaju za duhovnom utehom i poukom. Pazite, a on je činio zločine protiv Srba. Koliko smo mi. Pa ne, što je rekao jedan komentator, svakom u čast, kaže, šta reći o narodu koji je pisao pismo da se Kasandar oslobodi iz zatvora.
Na Lerinskoj katedri proveo 30 godina, neću njegovoj biografiju, nego što je radio. Kao mitropolit osnovao je crkvenu školu u Florinu, podigao desetine hramova i ustanova, sirotišta. Ali zašto? U ta sirotišta je smeštao srpsku decu, gde je zabeleženo da je srpskim siročićima zabranjivao da govore na srpskom jeziku kojim je bio jedina preostala veza sa umrlim roditeljima i rodom. Da imamo koja je tu izvor. Sad ćemo da vidimo. Sve sa izvorima. Znači, ništa bez izvora. A ovo je neki... To je Dmitar Ljorovski, Kostovsko-Lerinska, Prespanski region, Skoplje, 2023. Na inicijativu tog, što ga mi slavimo, što su išli naši Srbi, da im on daje poklonjenje, blagoslov i slavimo ga. Mislim, ja ga ne slavimo, slavi ga ostali Srbi. Kad ga ne slavimo ga, mislim na sve Srbe. Na inicijativu mitropolita Kandiotisa u Lerinu je u aprilu 1971. godine srušen pređašnji mitropolitski hram posvećen Svetom Panteleimonu, izgrađen 1870. godine od strane Srba, a na njegovom mestu podignut je novi, u grčkom stilu i posvećen istom svetitelju. Ali mora bude grčki. Lokalni hrišćani, odnosno Srbi, lokalni hrišćani su se prema srpskom hramu Svetog Panteleimona odnosili s pijetetom, čak i Grci. Posebno posle čuda koje su njemu dogodilo početkom 50. godina 20. veka, kada je u hramu progledala slepa žena jednog železničara iz susednog mesta. Hram je zbog svog statusa glavne mitropolitske bogomolje redovno on je srušio taj hram. Zamislite, podigao novi. Kao što danas rade crkva Svetog Marka. Kod Inđe, u polju. Sad je proširuju, dograđuju, ne znam ja šta. Nju je jedan prota podigao kao zavetnu crkvu, jer mu se sin izlečio od vode iz potoka, ne iz bunara koje deli iguman. Nije ta voda. Voda je bila u potoku. Umio se i progledao. I prota podigne crkvu, koja je stajala do skoro, evo sad, turski radnici rade, proširuju, ruše neke temelje, neke dograđuju. Taj potok je sad presušio. Vidjeli ste u mojoj emisiji Polje bogova, potok je presušen. A to je taj potok sa lekovitom vodom. Da vidimo. Hram je zbog svog statusa glavne mitropolitske bogomolje redovno održavan i bio je u dobrom stanju, kada je mitropolit Kandiotis rešio da ga sruši pod izgovorom da je reč o građevini koja samo što ne padne. To nije tačno. Čime predstavlja rizik po javnu bezbednost. Evo ovo vam je Augustin Kandiotis, mitropolit Lerinski, anti-Srbin kojem su Srbi išli na poklonjenje. Ja ne volim da ubacujem slike, ne volim montaže, zato vam tako prikazujem. Jer mislim da je montiranje i sve to nije prirodno. Nije prirodno. U jubilarnom izdanju povodom 20-godišnjice podizanja nove mitropolitske crkve otkrivaju se drugačiji motivi za rušenje prethodne. Znači, on ima drugačije motive. Samo je govorio kao da se ne sruši. Sveštenik Atanasije Rukalis objašnjava, citiram, teško mi je padalo što je mitropolitski hram imao srpski izgled. Teško mu je padalo što ima srpski izgled. Braća Grci, ajde, bilo je onih častih kao onaj kapetan onog broda što nije hteo da gađa Srbe. Ima takvi Grka. To su starokalendarci koji se bune protiv ovih što su uveli fanariota, što su uveli novi kalendar. Nemojte misliti da svi Grci loši prema nama. Ovi starokalendarci što su zadržali julijanski, koji ima skoro polovina, oni su dobri prema nama. Loši su ovi što su prešli na novi kalendar zbog fanara, koji je uveo novi kalendar. Znači, po svedeću, ovako imamo. Sveštenik Atanasije Rukalis objašnjava, znači rušenje crkve. Teško mi je padalo što je mitropolitski hram imao srpski izgled. I iznutra i spolja. Na vrhu imao 3 kupole u srpskom stilu. Svi prozori su bili u srpskom stilu. Unutra su na ikone na ikonostasu bili ispisane srpskim slovima, a iza njih grčkim. Ako bi grčka slova ponegde je bila izbrisana ili izbledela, srpska su i dalje bila vidljiva. S tim nikako nisam mogao da se pomirim. Po svedočenju sveštenika Rukalisa, najpre su uklonjene ikone i predate Komitetu opšte uprave za Egejsku Makedoniju. Potom je renoviran oltar, tako da se nikako ne vide tragovi srpskog mentaliteta. A prepravljeni su i prozori, nakon čega je hram poprimio grčko-pravoslavni kolorit, dok je srpski nestao bez traga. Zatim je hram srušen do tla. Nepunih mesec dana posle rušenja starog hrama položeni su temelji novog i njihovom osvećenju prisustvovali su i predstavnici vlasti vojne hunte. Grčke vojne hunte, da ta je grčka vojna hunta bila. Kad su grčke izbjeglice bile u Banatu,
Mi smo ih ugošćavali, štitili ih od vojne hunte. Oni su nama tako vraćali. Ali kažem, nisu svi Grci takvi. Samo ovi novokalendarci. Pod uticajem fanara su primili novi kalendar. Njih je više od pola, ali skoro polovina su starokalendarci koji nama imaju odličan odnos. To je samo jedan u nizu srpskih hramova Lerinske mitropolije koji su za duhovne vlasti mitropolita Kandiotisa, koji su Srbi išli na poklonjenje i blagoslov, doživjeli takvu sudbinu. Sveti Nikola u Štrkovu, Sveti Atanasije u Rudniku, Sveta Petka u Bukoviku. Vidite, mesta imaju sva grčka imena. Zabeleženo je da su za potrebe rušenja crkve Svetih Konstantina i Jelena u Sorovičevu, obavljenog 24. jula 1972. godine, bez potrebne dozvole i bez najave, vlast mitropolitu Kandiotisu čak dala na raspolaganje tenkove, koji svoj posao obavili tek nekoliko pokušaja i nakon mnogo pokidanih sajli vezanih za zvonik crkve. Zamislite, ko Šiptari na Kosovo što su rušili onom pogromu. Pokidani sajli vezanih za zvonik crkve, iako je i ovaj put sve obavljeno pod izgovorom da su posledili potpuno ruinirane građevine koje bi pale bez pomoći strane, a jedva srušili med tenkovima. Dok su tenkovi stali ispred hrama, predstavljeni žitelji su se zaključali po svojim domovima koje su bile uperene tenkovske cevi. Izvor. Izvor, na grčkom, ovo ne mogu, auget. Andreas Kasvikis, 1991. stranica 154. Da idemo dalje. Malo će duže trajati emisija, nadam se da neće biti loše. Znači, upravo su tenkovske cevi bile u domove ljudi koji su zaključali, Srba. Pojedinost da mitropolitu Kandiotisu nije bilo dovoljno da prekrači srpske freske i natpise, nego da je insistirao na demonstrativnom rušenju hramova od strane hroničara tih događanja, interpretirano je kao ciljano simbolično nasilje nad srpskim življem tih krajeva. Ako se setimo analognih događanja na teritoriju Albanije, Severnog Epira, gde je 2015. godine nakon rušenja hrama Svetog Atanasija grčka država uložila diplomatski demarš vladi Albanije. Jer su Albanci isto pravoslavni Albanci. I njima su Grci rušili crkve, pa su oni malo uzvratili njima. Što ne opravdava, naravno. Evropskoj komisiji i Evropskom savjetu se žalili Grci uporedivši delovanje albanskih vlasti sa delovanjem džihadista. Što su oni isto radili Srbima. Ne Albanci, nego Srbi. Kasnije su Albanci radili na pogromu. Ovi koji su gege, oni su, što ne znaš ni da su muslimani, neki su muslimani, neki katolici, to im je sad hit prilazak na katoličanstvo. Zapazit ćemo bitnu razliku. Tamo je na tuđinskom tlu srušen jedan inoverni hram, a ovde mnoštvo jednovernih, i to u organizaciji same crkve. Mitropolit Pergamski, Jovan Zizjulas, je delovanje Lerinskog mitropolita ocenio veoma pohvalno. Citiram ga. U širem istorijskom kontekstu života našeg roda, on je u mnogo čemu sličan likovima delovanja ljudi koji u kriznim vremenima slala promisao Božja kako bi spasili duhovni identitet našeg naroda, ali njegovo biološko biće. Tako što su masakrirali i ubili Srbe. Na sahrani mitropolita Kandiotisa 29. augusta 2010. godine sasluživalo je 14 jerarha Grčke crkve i Carigrške patrijaršije uz arhijepiskopa Ohridskog mitropolita Skopskog Jovana Vraniškovskog. Mučenik nije znao. Kao predstavnika Srpske pravoslavne crkve. Znači, Srpska pravoslavna crkva je imala predstavnika na njegovoj sahrani, čoveka koji je rušio srpske crkve i ubijao Srbe. To je to, prijatelji moji, malo duže je trajalo, nadam se da nije smetalo. Ovo je ono dokumentovano šta su Grci radili. Znači, ne da kažem Grci su se selili to, pa Grci su ubijali Srbe, naveo sam sve izvore. Ne pričam taj i taj, to i to, a nemam izvor. Sve sa izvorima ovog puta. Eto, šta se dešava u Srpskoj pravoslavnoj crkvi danas, kad patrijarh u svojoj poslanici namerno, podmuklo ubaci Pelagiju jeres, da duša nije besmrtna vernicima, i vernici to prećute. To je to. To je to. Nadam se da će nam proviđenje dati neko ko će ovu crkvu voditi kako treba. Posle blaženo počivšeg episkopa Artemija. Hvala na slušanju, Bog vas čuvao,
i svako dobro vam želim. Pozdrav, prijatelji moji.